How did this happen? What the fuck? Yo, яаж өргөлдөхөрөө гэж өргөлддөв. Come on bro. Машинууд нь зүгээр гулгаад золиод ууцлах гэжтэй болсон гэж. За what's up guys? Өнөөдрийн бичлэгээр Mongolia subreddit-ийн постууд дээр react хийн. Би энэ Reddit community ер нь бас байдаг. Тэгээд ерөөдөө хаяа юу орж байгааг нь хардаг. Тэгээд заримдаа бас инээдтэй, заримдаа бас галзуу тэг нэг юмнууд ордог. Тэгээд тэн дээр react хийх юм бол сонирхолтой байх болгож бодож байна. Okay. So, let's get into it, bro. So, I finally reached peak Nonchalant. Waited an hour for gas, stuck 3 hours in traffic, and I didn't even get mad, just accepted the reality. Shout out to Ulaanbaatar for turning my anger issues into peace. Dude, go to Kandang and ask, you might be sirt. By letting go of craving, cringing, you become enlightened. According to some homeless Indian, Nepali dude said 2,400 years ago. Bro got so mad that the anger turned into something entirely different. Should I go to Mongolia in December? I have the opportunity to travel to Mongolia during mid-December for around 8 to 9 days. I know the weather is going to be severe during that time, so should I still go or would it be more advisable to go during summer in the future? So, no, don't come to Mongolia on winters. That's true. Монголд уусаа өвөл очих чинь амар hardcore шүү дээ. Одоо тэгээд уусаа жил болгоны өвөл чинь fucking cold as fuck, bro. So, I don't recommend that. Don't come here during December, please. Kuraan содор Монгол орчуулагтай байдаг гэсэн хаанаас олж уншиж байсан хүн байна уу? Just be ready to have reduced IQ after you read. So sad that Billion's read and follow that fantasy book of a horny male, shake my head. So the Bible, same shit in different tone. Okay. Заваараа гэж. Тог дулаан сургууль имлэг бензин. Keep calm, we have Монгол хаа. What the fuck is that? Come on, I know one of you is behind this. Admit and you get a reduced sentence. Come on. Mongolian Gunner. 16-17 хүүхэд ямар ажил хийдий? My spending habits are insane, bro. I need a job. Online ч юм уу юу цаг их шаардаад байдаг commitment багтаа юу яах вэ? CU is the most reliable one. Just get your parents sign the papers. Хis хаадаг гэсэн гэж. Би гөрөө шиг хийж байсан. Зөөгч make some friends. 6 хурж иж яг ажил хийх хэрэг нэгддэг лөө. Хуулийн дагуу legally ажилчин болж болдог лөө 18 билүү. I forgot man. The CU ч юм уу тиймэрхүү газар багтаа гэхдээ тэр fucking salary sucks bro. 102 аппликейшнээр зочид мэдээлсэн иргэнд торгуулийн 10-20% урамшуул болгох журам 11 сарын 1-ээс хэрэгжинэ. Soon we can legit make money by snitching. Someone could actually make living with this. Outside of my ops alone, I could find 200 cars parked wrong. Damn. What's up with Mongols? Roommates talking about Senzu getting benched. This is some sort of prank. This man is probably going through something personal and maybe just wants some time off. Mongols wouldn't just bench their best player for no reason. Yeah. 50% chance that he's being traded or he just wants some time off. I think he's gonna get traded to like big European or North American teams. Yeah, I wish him the best, bro. So it says hermaphroditism. What is that? So I was watching an interview with Convulsion. She said that she actually has both genitals, meaning she is intersex. I was not aware that people with hermaphroditism existed in Mongolia. Are there people with the same medical conditions? I don't know what is that. Hermaphroditism meaning. Damn. Hoshin Shok so ass. When I was little, I obviously used to watch Hoshin Shok like any typical child from Mongolia would. However, watching it again after growing up makes you realize just how insensitive and racist, homophobic these jokes truly are. Making a play about people from Congo and portraying him like this is disgusting. Not to mention during a time where women and children from Congo are getting tortured and raped like it's crazy. If you all watch Hoshin Shok, when you're watching it after you read this, maybe take a good listen to their jokes because they genuinely suck. Hoshin Shok-ыг тэр үедээ 10-15 жилийн өмнө уусаа яг хамгийн гол мейнстрим entertainment лээс шүү дээ. Яг тэр үед ингээд ганц хоёр сайн Hoshin Shok-ууд бол байсан. Тэгэхээр нэг тийм. Гэтэ ихэнх нь ер нь яг тийм 2015 16 оноос хойш гарсан Hoshin Shok-ууд бол ер нь
ass, bro. Like there's nothing funny about that shit. And the jokes aren't even that funny anymore. Тийм хөвгөлтэй биш. Өнөхтэй. Сумын цагдаа гээд хошин шиг байдаг шүү дээ. Сумын цагдаа гэн. Зүгээр нэг цагдаа нэг сум томилтоор ирээд тэгээ нөгөө нэг цагдаагийнх нь газар нь ямар ч тийм цагдаагийн стейшн байхгүй. Тэгээ нэг түр саатуулагдсан байгаа хүмүүсээ цуг амьдраад байдаг. That shit was actually funny. Тэгээд Сэргээш гэд нэг триложи байдаг шүү дээ. Тэр триложигийн үед л яг Монголын хошин шиг ингээд пик үедээ толсон. Тэгээд тэрээс хойш энэ жоохон дандаа уруудсан юм гэж боддог шүү дээ. Яг нэг тийм одоо ч гэсэн тэр жокуудыг ашиглаад мьюзик хийж болохоор fucking funny as shit. How did this happen? What the fuck? Yo, яаж үргэлтгэрэй гэж үргэлтдэг. Come on bro. Машинууд нь зүгээр гулгаад золой тооцох гэжтэй болцдог ш. Хүлээ доор орохгүй mentality and this disaster probably. It looks like these 2000 sparking flash clamps. Hey guys, we gotta be careful after the drivers among us. Not gonna lie, this picture goes hard. I mean, it probably is. What happened? Some drunkard burned the Chingelte district statue. I'm all against vandalism, but that thing can't be called a statue or remotely close to any art. You won't be missed. Абамко үргш. Хоошор яагаад горог кавалцээ бэ? Адвал 5000 адвал 52000 хөөхт байх ш. Yo, come on man. Зүгээр нэг жуулчдыг scam гэдэг. Triple the price, bro. That's crazy. It's just a foreign tax can be understood. The monks be devious. Юу вэ? Fuck гандаа юм уу? Ганд руу 5000 төгрөг төлж. Үгүй 2000 төгрөг төлж ордог болсон юм уу? What the fuck? 2012 оны шог зураг гэж. Аюу толгой цатхан даван толгой хөлжүүлэн улс хөгжин гэж. Өлсөд байна. Нэг ядуугийн ангал руу нэр тэрэг уулзахгүй. We already did, bro. We already slept, man. Please call your Angot Tinder and wake up your inner poet. Give me any ideas you have and I shall take inspiration. Remember long as fuck louder. Юу нөө. Би бас чамаас намайг гуйх үедээ цаасан дээр захиа бичээд өгөөсэй гэж хүсэж байна. Сэтгэлжээ бүх зүйлийг цаасан дээр буулгаад тэрний байнга уншиж хардаг баймаар байна. Унших бололда тэр цаг хугацаанд буцаж очсон юм шиг тэр мэдрэмж хадгалагдаад үлдээсэй гэж хүсэж байна. Зөндөө урт амар урташ урцаг. Тэгээд лай зохиол нэгээд захиа бичиж чад манай хүн ингээд хүмүүсээр бичүүлэх гэдэг. Come on. You gotta do better, man. This is why I do not miss dating in high school. Oh my god. Do it yourself, man. Copying it off of someone somewhere ruins the whole fun. That's true. Sult толгой юм шиг. Advice for future. Stop liking every single comment she makes. Oh my god. What if she gets you already? Fine shit in Mongolia. Now I can finally raise up the hose. Damn, it actually looks good, and they got Mongols logo on there. Oh, what the fucking bur? Get out its Titan sticker. That's crazy. So, what's Mongolia's 5-year plan? I saw a video about China's next 5-year plan. Does Mongolia have any big moves brewing? Any new ambitions? I'd be surprised if we even have 5 days left. I mean, yeah. CS2 soundtrack, Mongols edition, tribute from my boy Senzo. Let's watch this. Damn! That's actually cool though. Couldn't they have made it slightly cheaper? These mopeds aren't gonna last. Surprisingly stupid on all fronts. Such a waste. What the fuck? Like 5 хүүхдlийг мобилдэр соцсон. That's crazy, bro. I mean, хүмүүс энийг унаханд зөвлөдөг гэхдээ хангалттай нэг дугуун зам байхгүй болохоор явган хүний замаар яваад юу санаа юм, bro. So what I'm supposed to do here? Let's see the comments. Transform into your quantum state and walk and not walk at the same time.
All people want any semi-formal occasion. That's true. Deng Xiaoping died 1997. It doesn't matter if a cat is black or white so long as it catches mice. Virgin Chase gained sentience 2004. Муур цагаан эсвэл хар байх нь чухал биш. Гол нь хорлон хардаг байх хэвээр гэж. За тэгээ өнөөдрийн бичлэгээр Red Mongolia subreddit-ийн ганц хоёр постууд дээр react хийлээ. Тэгээд дахиад иймэрхүү бичлэг хийж магадгүй. Тэг болохоор манай миний сувг дээр subscribe дараарай. Тэгээд энд нэг юм Grease гэнээр subscribe гэсэн тийм анимашн болж байх. За тий. За дараа уулзлаа bye guys. Yeah.